Irisasingbu Govt Job Explainer na ahanmaktadi ikokna kuramjari ngasisu mayamgidamagta yamna kanaraba Govt Job ki opportunity ama puduna lakchari IBPS ki PO gi exam hojik notification out tore form thajin bayare mayamna bank manager oba pamagadi job asi apply tawigidamni maramdi sigi exam sidagi probationary officer dagi horaga officer entry job ni bank da tawduini ko manager haiba famdo sidagi karaktuini ko aduna sigi exam sigi maming koina apply taw matamda CRP PO or MT hana haramgani ko PO haije probationary officer haini MT haijina management trainee haini ko animak chamana batam ni ko sida Roman figure 14 oramgani ko IBPS CRP PO or MT Roman figure 14 2024 hana yaromgani aduda koina epchanga apply tawgadabani hariba Bank PO gi exam si exam center Imphal da tagani job location ju Manipur dum ogani ko hariba job si bank manager oirakadaba job ni aduna salary di highest salary job marakta amani ko hariba IBPS PO si gi detail explanation tawjarage mayama channel sibu nangna thenabi body channel si subscribe to sinbiramu video si like to sinbiramu IBPS Institute of Banking Personnel Selection na conduct tawba bank tarama thoi punsilaga punna IBPS haba bank gi organization sina exam conduct tawdini ko sida Punjab National Bank chingba Central Bank of India na chingba Bank of Baroda na chingba vacancy mayam yauri ko akoina taningba akoina apamba job sing akoina apamba bank sing je form en matamda preference ki through da khandoini hari exam si important dates haiba taragadi koina form fill up tawbu yaba matam si August ki date 1 dagi horoga August ki date 21 for form thajin ba yare aduga prelims se October da thagani aduga results su October November da dum yam thuna hidokpani ko banking gi onandi aduga mains ki call letter lakpa haiba tare mains ki admit card lakpa si November lakani mains su November da thagani ko aduga results in December natragana January 2025 ta result hidokani aduga interview ju yaugani ko interview ju January February 2025 ta singani aduga thabak join to bose April 2025 ta thabak join tawgani ko adung mayamna officer entry da khwaidagi thuna thabak che sang pamagadi sigi bank PO IBPS PO se apply tawba yamna maru ogani ko si magi selection process se prelims exam tharani mains exam tharani aduga interview tawgadabani aduga merit list lepasidi mains exam ga interview ga asigi mark ani je combine taroga merit list se lepkani prelims ti qualifying in nature ni ko magi prelims ki examination pattern je multiple choice objective type question ni ko sida general knowledge ki question yaugde English quantitative aptitude amadi reasoning ability ni ko hariba section ahum je sidagi exam je conduct tawgadabani sida English language ta 30 question hangani 30 mark carry tawgani ko do kwan da maths ta 35 question hangani 35 marks carry tawgani reasoning da 35 question hangani 35 marks carry tawgani aduga IBPS PO gi di mayam exam thamadamda sectional cut-off lagani aduga sectional gi ju separately time pigani ko English ki 20 minutes tang pigani si lor matungda kwan gi 20 minutes se amu pigani ko aduga si lor matungda reasoning gi 20 minutes akoina English ta gi matam khara save tawraga maths ta sinage habdo SSC exam da tawdo adu maina tawba yaroi sidadi sectional timing subject ohum ji ki tongana separate time pigre ko sectional cut off chu loina legani aduga sectional timing ju legani aduna exam di adang sidi time management je mayam time factor yamna time factor jena quite solve problem ogani ko aduda sigi prelims loir matungda khala matungda mains exam lakani mains ju reasoning and computer aptitude computer ju yaugani reasoning ju yaugani ko sida 45 question punsilaga hangani 60 mark ogani ko siju pung amagi matam separate time pigani sida general natragana economy natragana banking awareness haiba sida hangduji mayam GK tonga GK do nati ko sida hangduji economy amadi banking awareness ni ko sida hangduji 40 question ni maximum mark 40 ni ko 35 minutes ki separate time pigani English ki 35 question hangani 40 marks ke ri togani 40 minutes ki separate time pigani ko data analysis and interpretation DI ki question khara hangani DI ki question je maroi na si je mathematics belong to deni ko si je 35 question hangani 60 mark ke ri togani 45 minutes ki separate time pigani ko total mark si the mains da tha doi se total marks se 200 marks ki ni 155 question ni pung ahum gi matam ni ko piri se silor matung da last the descriptive paper ama yaugani ba mains exam je descriptive paper je de yauri se letter writing ama di essay writing ni question ani ni letter ama essay ama hangani ko maximum mark 25 mark ni ko
English te igadavani matam 30 minutes ki matam pigani apply tawnaba website ki link su ai description da hapjanamge official PDF ki link su description da phanganjaramge sida participate tawriba bank sing je karam bank no hai matamda Bank of Baroda, Bank of India, Bank of Maharashtra, Canara Bank, Central Bank of India, Indian Bank, Indian Overseas Bank, Punjab National Bank, Punjab and Sind Bank, UCO Bank, Union Bank of India, Manipur da branch leba bank me am si yauriko total all India gonna vacancy kaurise 4,455 vacancy ni ko AC की vacancy 657 vacancy ni ST की 332 vacancy ni OBC की 1,185 vacancy ओइरी EWS की 435 vacancy ni unreserved की 1,846 vacancy ni ko all over India की vacancy ni सी age limit asi 20 daina 30 years por ogadamni adubu maximum age limit sida relaxation khara pigani AC ST की 5 years की relaxation pigani OBC की 3 years pigani PWD की 10 years pigani ex serviceman की 5 years की relaxation pigani widow or divorce woman की होना 9 years की relaxation upper age limit pigani ko mayamna government job ki namakta preparation to bataragadi textbook yearly pass pro je mayam laisilo aduga laiba matamda apply ka banda sangaga T2M haba coach session view aduga 12% ki maximum discount phang view aduga exam sing ki preparation to matamda yamna kanaba phangani ko मैमना IBPS PO की प्रीलिम्स अमदी मेंस की मॉक टेस्ट थागे हाइरसु लोइन अवेलेबल ओइबनी मैमना अपamba थबक तु सर्च तौरो अदुगा 8 दिस टेस्ट सीरीज हाइना संगागा स्टार्ट टेस्ट संगागा अखोना एनी अपamba एग्जाम सिंग दुगी मॉक टेस्ट चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज सेक्शनल टाइमिंग पीर मतुंगदा थाबा याबनी को अदुना एग्जाम प्रिपरेशन तौबगी ख्वाइदगी बेस्ट प्लेटफॉर्म नि टेस्टबुक पास प्रो जिना सिदा मैम previous year question sing PDF format ta download toge har su yagani मैम ना textbook yearly pass pro leibagi link pamaga su ai description da available ohelamge comment da su pin tawsaramge any government job in loina India manung da koriba central gi government job khuding mak sin loina sida loina previous year question ju loina PDF format ta phangmani ko sida koina form je thagat matamda kari kari document sangani ha matamda isa gi photograph am sangani signature gi photo sangani left thumb impression gi photo sangani hand written declaration ju sangani ko hand written declaration je kamai to muno da hajirake hand written declaration je ai heraga isa gi ming ibiro comma colony hereby declare that all the information submitted by me in the application form is correct, true and valid. I will present the supporting document as and when required. Sigi statement se koina isa gi handwriting da iraga photo namaga scan tawro matungda upload tawgadabani ko the application fee si SCST amadi PWD gi oina intimidation charge habdi GST charge khak logani 175 ni ko general OBC amadi EWS gi oina application fee plus intimidation charge adi 850 logani ko aduka previous mamangi cut off si general gi 54.25 oiki AC की 49.5 ओकी प्रीलिम्स की कट ऑफ नहीं को ST की 43 कट ऑफ ओकी OBC नॉन क्रीमी लेयर की 54.25 वैकेंट कट ऑफ ओकी को EWS की 54.25 सब मने को OBC का दो मैम ने SSC कोचिंग मणिपुरी है यूट्यूब चैनल से सर्च करोगा मैम ना सब्सक्राइब तो सिलो हारिबा चैनल सिदा मैथ्स की लेक्चर क्लास डेली 9 PM दा अदुम तौरी मैम ना अपाम चैप्टर लोइना कवर तरोकनी हारिबा चैनल सिदा मैम ना प्लेलिस्ट चंगागा अपाम चैप्टर percentage profit and loss discount simple interest compound interest installment ratio na chingba exam any government job exam da hangiba chapter khudimak sukaina basic tagi horaga advanced level fo any question hang any exam ki question hangakma tamda thengnaba ngamnaba mayam class story hariba channel sida mayam toriba classing asi complete smart solution ngatani ko smart approach ta tawba ngatani basic ten advanced level fo yaunaba takpa channel ni sije mayam any question type wise ta tawgani previous year question loina cover tawgani mayam na practice toriba mayam na thabak ki damak to honariba railway gi oro SSC GD MTS CSSL CPO CGL Angnibir nursing assistant banking bu oro RPF oro any government job ki examination da prepare to mata na maths ki section ji bu yaurgadi adum channel ase mayam gi damak ta adum kanadoini ko sida mayam na any lecture sing sang matam da tawriba class ase smart approach ta smart method sinaraga tawba class nga to ogani ko piramiba question sida koina here kind equation ka semaga yamna sang na hotpado karimok tawroi arrow gumba yega mayam question je pangno hota bida haitare पिरमीबा कंसेप्ट से करीनो हंगी से करीनो पुथो है करीनो है सी खंगा अखोना एरो अमनी तंग येगा स्मार्ट अप्रोच ता क्वेश्चन अरुबा सिंग से लाई लाइना इवन CGL की मेंस की क्वेश्चन भो यामना अतेन मतमदा लाइथो हलगा मयाम दा डिलीवर तौगनी को सिना मयाम
class se yauksin biro aduga channel se subscribe tosin biro tawriba class se smart reports ni type wise ni previous year question loin yaugani smart class ki tawriba class ki smart pdf chu mayam da solution oina phangangani taw mayam na maths na khwaidagi matam change khwaidagi lui habse maths ki question sing ase minute ama fana phangde ba any exam tha matam da ko 30 second 35 second muktang bhange ba question amamam da aduna matam ji yam tena phangmane na mayamna khwaidagi luba paper je maths oireba ko matam changbagi ni ko khwaidagi luri se si matam changdana ba span process haibe targidi matam je sanga roi duna khwaidagi laiba subject se maths se oirakna bagi namakta channel asi hangibani mayamna channel se bo subscribe like amdi share tobiramu mayamna IBPS PO sigi IBPS PO sigi mayamna PDF amadi apply tonaba link pamagasu ai description available tohlamge ngasi gi government job update si galoina na matang sida video si tension jarake thank you